South Africa, and welcome to another episode of Hashtag Trending right here on Bumakapa TV. Igama ngu-Andile Wakalanga. It's mid-month, so there's stresses there too. Asinamali ebhangeni, so I think we deserve a little relaxation. Sike sihleke sonwabe on today's episode. And exactly that, because the guest namhlanje, he is a comedian, so you don't want to miss that. Just relax, get your popcorns, and then uzawufumana ishow yamahala that other people get to pay for. Xa besiya e-theatre. Yaqonda le guest yethu namhlanje. Remember, you can be part of the show on our social media platforms. We are at Bumakapa TV all across social media. Make sure you follow us and use our hashtag trending so that we know where you are chilling from. For now, though, I want you to call your friends, to make sure that they are tuned into hashtag trending. And for that, I'm going to give you a second before siqale. Kayobabiza, so that's the song. I'm sure you're relaxed right now and ready to head over this 30 minutes with me and my guest in studio. Joining me today is comedian Usia Seya, who has graced so many stages, making sure that we laugh and we are happy and we are living our best life. And today is no different. But remember, imali le buzayibhatala for amatikiti ungayithumela apha kumkhabendi igcina because ndiniphathele yena so that nizokonwaba for today's episode. Ladies and gentlemen, please help me welcome Usia Seya to the show. Good man. All right. All right. No, not even. It's just that even like now behind the scene, like before we started the show, you know, there's leka here and there. So I know it's going to be a very beautiful show. All right. And before sitete about, you know, your journey and work and everything like that, ungamaziyo Usia Seya. Ungathi ungubani? Igama lami nguSiyabulela Seya. Born raised in Tanzania, ndazepha ndadibana ne-microphone qala ngekwaito until comedy. Ngazibona uba ndikwazi ucula nyanyana satutsha ke ngoku. Yeah, andiyazi ndizothi ngubani, andiyazi oyena mbuzo onzima ke lo, but ke ndingumntu nje serious, obhorayo, loner. Yeah. So if ibingeyo comedy, ibizaba ngumculo. Yeah, uba ibingeyo comedy ibizaba i-radio. Or lo msebenzi wenziwa ngulo bhuti useback kwecamera. Oh, okay. Yeah. I see. Kaloku uqale ngokucula ndaqomba sana liphi icwecwe. Andazi bona ndikwazi ucula. Then I did radio and the behind the scenes work for isikolo anyway. So uba ibingeyo comedy ngendi now abayindimo sithi Manje sithi ngapha ngoku. Yebo bezawube kubalela. Ngapha. No, ndiyakuva. Emdantsane ne, I just want us to take it back ekukhuleni kwakho, right? Emdantsane ngoku thina abantu bayaziyo, ngokusesibadala. Siyazi into abana bawufuna igroove strong. Okay. Wela pha kwelaqala. Okay. Yaqona. But for wena usakhula emdantsane yayinjani emdantsane? Emdantsane inobomi man. I think that's why they turned Alexander Joburg. Like, it's my favorite township. Yeah. Because in alla Orel, Tanzania, in the 90s, I mean, the excitement, you were transitioning from apartheid to this thing. Yeah. Yeah, but got dangerous, but bangekho clean all hlobo cleaning ngayo. Yeah, but bangekho ngekhoyo man. Like, yeah. So, would you say umgroove was emdantsane? Because I feel like after the conversation, decided if would you say even umgroove was Tanzania today is where it's at? Okay. I'm convinced. I'm convinced. At least ubalisele uyabona na ku socials kumnandi pha. Bangazi awards. Every weekend, every day. Clean kuhlanjiwe kumnandi. Now I want to know, when did le bag or le energy ye comedy yaqala phi yaqala nini? Iqale nina, iqale 2006 I think ngobukela i-stand-up ska Chris Rock. And then that asuka ngakwazi uyenza lento. Yabo, because bengicimba i-comedy kugezela umuntu. Yabo. So ndabona Chris Rock like he was teaching yabo while ehlekisa. So ndayithanda ke lana, like I felt like ndine opinions, but I think bakho i-creates xa ndishare nabantu. Yabo. So xa ndise stage is different ke ngoku yabo. So indawo yam therapy session yam. And ke ukuphayana uba nguwe. No filter. Exactly. Lendo uzibamba kuyo xa ayipha tanganqa. And this is very interesting because, you know, comedians, and this is, I like the way you say that, educational, but also siyahleka, even though sifunda, right? Immaterial yakho yona, xa uhleli ucinga qomba, okay, I'm going to do a set for an hour, or I'm going to do a set for 30 minutes. What are some of the things as years that you go through in ingqondo yakho?
No, ziyazibhala ezami jokes because most of it zingam, akhona ongayithethanga. Yeah. Yabo ngobomi bam, I think I've shared a lot. Abantu qha bayazi baske bathi akakrwada. Okay, thetha ubomi bam mna qha. Yeah, so ziyazibhala and then I just spice it up for punchlines and stuff like that. So yeah, but how honest with comedy, that's why it's easier to to win an audience. Yeah. And I think la honesty yiyo leni senza si relate. Yeah, because sonke siyarelate sonke siphansi kwelanga eliyi-one, we go through the same thing. So uba awoyiki uma phambi kwabantu and just yabo, then uzawurelate nabantu abaninzi, yabo. That's nice. Nice. Speaking of relator, zikhona as a comedian pieces uqomba yabona ngokulena sana insa ekhaya indenza ndicinge ukubone uthi ngokuhleka uqomba bethuna kodwa sisuka kude. Ikhona wena ipiece useke wayenza uqomba uthi xa uphuma estation uqomba no yabona lena indithathile amandla because apho sisuka khona with le piece to now indlela abantu abayireceive ngayo. Mhlawumbe ikhona ipiece enjalo othi xa ucinga uqomba no yabona le Yho, ndizawuyazela phi? Andiyazi ngoba ndise-Crazy Dog, like abanye abantu bebendikhumbuze ngejoke. Yho, ndayilibala. I think ndayenza kayi-one and then kwakushutwa ngalaa mini ndayi-uploada ke and then abantu bayazi but nazange ndiphinde ndiyenze. Since then, yho, ndizawuphinda ndiyenze. Andiyazi uba yeyiphi piece and no. Andiyazi man, but ikhona into bendisandoyibhala because yabo i-comedy ikhulisa wena as a person. Yabo, I think ndakhe ndaposta nditsho kwandiyenza kwa ijoke yakhona, ndakhe ndaposta uba i-depression ayikho. Yabo, bendiyibonile nayizolo ke leyo. Yabo, I once posted ndandixabana njani ndayikho le nto ye-depression nentoni. I think hayi ke ii-comments zangena yabo banditsho abantu. That was years ago, but that now since that, okay, let me study the thing, kanti baninzi abantu around him na yabo abagowayo. So that, okay, sharp, since I was wrong, yabo ndafunda let me talk about why bendicinga uba ayikho. Yabo, so abantu babona okay uyakhula nengqondo yabona yonke laa nto le. So ndayithanda indlela endayidiliverisha ngayo because iyandithatha ekukhuleni kwam because thina sikhule ngepoverty. Yabo, so asikwazi uba na-depression because nto siyaziyo besidila nendlala, besidila nesisu. Yabo, so ignorance yami was too yabo iyandominate because ndiphuma kwenye i-background. So it was nice noba ndishare loo nto ne-audience because for me it's not even about the punchline, it's about the impact of what I'm saying. And I think that's very important because at the end of the day ufuna abantu baphume befunde something from iset yakho, number one, even though besihleka kumnandi but makathi umuntu xa ehleli ecinga la set akaqomba no man ndifunde kusiya. Which is very important. And then ngesiyothetha nge-sex ke ngoku nje udlala ke ndiyadlala. And inintsi nje mani into noyithetha kwapha kulo topic. Kwapha kwezo zinto. Kwapha kulo topic because first from experiences, two from izinto esihambe siziva endleleni uqomba ezinye uqomba hayi kodwa uyaxoka ubani. Yabo. Uyaxoka ubani le ayiyo but it's funny so it makes the jokes even more hilarious. Exactly, like because yabona thina sikhulele elokishini like kudla ngothiwa singamaXhosa kuyahleka naxa kubhujiwe. Yabo, like i-joke iba funnier xa uhleka umuntu esengxakini. Yabo, so imagine ke ngoku xa uhlekisa ngezakho ingxaki uqumba yabo uba strong even more. So and nalawo ethi nayo uyayibona uqomba isehla because it's like i-light ngoku. Exactly, because sihlekile. Exactly, like what you want sonke siyarelate. Uyabo, ile nto ndla uba umuntu uthi akatyelwa. Yabo, yabo kubekho umuntu olapha hayi mna ndim ndedwa zange yandehlele into ethile. Yabo, then once wena uthethe into zakho ezinjalo then abantu bazithatha light, like akho nto i-problem emhlabeni. So I think that's very true. And because of that, we're going to take an ad break. And when we come back, Usiya is still going to be in studio. So do make sure that you come back with us. See you after this. And we are back. Thank you so much for chilling with us in studio. We're still joined by Usiya Seya. The conversation continues. Siya, now you've decided that after watching the show Mr. Rock that you want to do this. A comedy. You're like, okay, let's start, right? And then you practice, you do everything you have to do. First show, do you remember how it was?
First show normally xa uqala comedy mos you do 5 minutes like you go to comedy clubs. Mna bendilapha eBhayi. Yeah. There's no comedy clubs. That was 2007 because I was writing the whole 2006 since ndayibona comedy, and then ndazokwenza ishow yami Opera House. First time there's a one-man show without any mentorship. Yeah, but that no followers. That's ngenabo no Facebook 27. Yeah, but so then the show Opera House bafika abantu on the last day because it was a 3-day thing. So bafika on the last day, and then zange kuhlekwe the whole hour kodwa ndikhumbula ba-enda ba offended yabhalwa nasephepheni uba mna ndijoka uba kubhetere noba uswelekiswe yikholera kunentontoni yabo because anamento mna I'm thinking ijoke le nto ngoba kuyajoka kuzohlekwa kuzoba offended yabo. So then ke ndahamba ndayekapa kulapho ke ngoku ndaphela ndiyibona okay i-jokes yi-art yabo uba ungahlekisa abantu without offending anyone uqebile. And I feel like when we're listening to jokes, like a little bit citated before that, it becomes personal, but we learn, but we laugh. Once we fumane la middleman payana, and then everything ivesenje ibe smooth izihambele kahle. Exactly. Thina sikhule kuze kuhlekwe kufuna kuhlekiswe ngomntu. Yabo bekugwarana. Exactly. Yabo i-nickname bezivela pha, so le art ngokuba akugezelwa mntu. Yabo And also, I feel like i-comedy engagezelwana kuyo, like guys kuyagezwa. Bagezwe rude apha akho mntu rude. Now after your first one, right, zange ufike uhlale phansi uqomba maybe this is not for me, or because I'm trying to understand the emotions xa ugqiba iset yakho and realize that hey, it didn't go as I planned. Loo nto yenzeka for 2 years, not even one show, 2 years yongahlekisi. Yabo uzibize ngetitle yokuhlekisa kodwa every time uma phambi kwabantu akuhlekwa. Yabo so i-craft, i-art, and akho sikolo sayo, ufunda estagini qha, ufunda ngokungahlekisi until udohlekise ufumane ivoice yakho. So ndibhore for 2 years estagini until kwa-right. So xa umuntu angahlekisiyo ndiya-understand uba i-journey yakhe. Especially apha ekuqaleni. And I also feel like with every craft, especially thina bantu be-arts, you know, uthi iqala uzawufika mayagingxigingxi mani. But the more uyenza, because that's also your practice. Ingxaka siziyele esikolweni ezinto yabo ziphuma enhlizweni yabo baninzi abantu eBhayi. I think noSahara was self-taught igitana yabo. So imagine uba istrings zingapha ezophukileyo before kuphuma uloliwe yabo, indlebe ezigqabhukileyo before kuphuma uloliwe. So siyazifundela, so that's why la ndlela iba mnandi because akho sikolo. And also once ufikelele kulaa point where now kwi-craft yakho ufikelele kwistage soba no, now le nto uzibiza yona as a comedian, now abantu bayahleka kwi-jokes zakho, nawe uye uzithi uqomba sisebenzile boy. Uyalibala uyenza loo nto xa ifubambe enzima ukwazi nozithi yabona hayi ego into yomntu oyifumane lula like uzicelebrate. Hey yazi xa uyibambe enzima uhlala kwifiye qha yabo because into uyaziyo iqale from the bottom, so uyoyika. It's like uba ukhule ungenamali uyoyika uphinde ungabi namali yabo. So uyayazi la feeling yongabi namali, so awukwazi rather kuthiwa ustingy yabo than uphinde ungabi namali yabo because ngumgobo wodwa lowo. So uthi uphuma estagini ugqiba uhlekisa i-standing ovation sanamhlanje asibali because unewari noba ufuna esangomso yabo. So awubinalo elaa xesha. Hi. And I feel like when it comes to comedy, I feel like ninomsebenzi onzima because one, ingahlekisa wena in the writing process, wena neteam yakho, you know, xa utesta lanto but olaloyiko when you come in front of 600 people, 1,000 people, 10,000 people, a theater full, and you're like, hey bethuna, I wonder if bazayifumana ohlobo mna number 1 ndifumana ngayo neteam yam abayifumene ngayo.
ingxaki i-writing process ayihlekisi. Asizihleki izinto sesibhalayo. Yeah. Bangathi uba nohili. Yabo. Uthetha Unento nabantu yakho abangekhoyo. wedwa. That's why ngakho grand uhlalisana ne-comedian because ngumuntu ofuna uba yi-one. Yeah. Unontayi so yabo ubungqusha. Yabo into esebenzayo imagination uba le nto ithethayo izawulenda so. Yabo so ubaza like uyababona ngokuyi-one. So laa nto uba bangathi unohili. Yabo. So ayilulanga. Yeah, but iyakwazi noba iset yakho le ibihlekisile namhlanje ebantwini abaninzi. Yeah. Wenza the same set tomorrow kwabanye abantu ingahlekisi at all. So akululanga. So akho formula. Sengenzeka noma yini. Ewe. Now ndinombuzo ke ngoku, ne? Seke wenza ijoke ngomuntu ayazi ba ingayi. Ayazi ngayo. Yeah. Ijoke engakhe ndayenza. Well, I think not yena uzoyazi later. I think abantu around yena bebe as a story and yabo. So azoyazi later bra ingam ndithi ingawo. But abanye ndiyabaxelela. Okay. No ingawo. Yeah, ikhona yena khe ndayibhala about iGreece. Yabo so yena Greece ele ndiyalixelela jonga ke ndibhale joke. Yeke? Yabo so xa ndi-uploada ku-YouTube ayijonga athi wow that's so cute ngoba yobe ndimincile uba because yeyi ndithethe zonke Yeah. And I think that's the fun and the funny part of being with a comedian, right? Because you never know by material. Because when I said, for example, this is Chomi, and then the flop, for example. First thing I think, oh, Msiana Asozenzeke. Oh. Yeah, but also the color asozenzeke. It will come from the weirdest things or comes wena. As I make jokes, they don't come from funny things like they will come from something serious. Yeah. No, and also once you could wiki, it takes away that seriousness, weight. Exactly. And then we're like, oh, okay, it's not that deep. Yeah, exactly. Like the example here, depression, for example. Yeah, it's not a light topic. Yeah. But when you take it and then turn it into comedy, then we're like, yeah, even no one audience depressed. But I'm like, I'm like, actually, yes. Even if namhlanje qha, exactly. Ihlile emagxeni. Exactly. I mean, Chris Rock wajoka divorce yakhe self-fresh. Yeah, but and akhondo light ngalando, but yena wayenza light. Yeah, so yeah, that's what comedy is. Yeah, and I think that's just the importance of it. If you can laugh through your problems, your issues, and just joke about it, I feel like it also takes away la seriousness, nesa stress. Nyekusjaja manje urude ukwada. No, abanye bathetha ngezabo, abanye bathetha ngezabo. So anyone has every comedian has into yakhe yothetha. About Trevor is doing politics, I'm doing social commentary. Yeah, bo. And as topics sometimes ziba nzima, zibe personal, zibe deep. But ke apha emakhaya andifuni ndimince because safina sibuye naye uMsiyana akayindawo, so do make sure that you come back with us right after this break. And we are back. This is hashtag trending right here on Bumakapa TV. If you've just joined us, velaphi like velaphi because especially kleshile, but you didn't miss out because Umsiyana is still here in studio, so do make sure that uyahlala for this last lap. Ungayindawo yo khawuhlale phansi. Tamsiana, right? There's a lot of shows that are coming up for you, right? And I just want us to take it, a date by date. Okay. Where are we going next? Next, this Saturday, they say Komani at Queenstown. I comment Kucha. I'm happy Kucha this time. The corner chef Lungelo pa and the Komani. So Kukucha and comedy your mama. Yeah, but there's in a Mother's Day got a so yahlekwa and then get tuna get 3 kame ndilape by a 1 room 1 man show yam and then nina dinner in a cookhouse get 3 kame as well, and then a Gauteng 1 man show yam Melrose Arc get 31 get 30 kame because get 31 in the go Vasco East London, and then get Ziniz, and then get 30 ka June until 5 ka July, and they say Nairobi, Kenya, so yeah,
booked and busy. Yeah, and outside the borders. Yeah, very important. Very important. And I feel the finish a bad because I should have mentioned that opening yam. Oh yeah, khange nditsho. Nditshilo. Ukubone? Xa nditsho kalokuxelela. Yeah, no, Timorongo. Now I want to talk about like the people in comedy that you've collaborated with and that you've worked with. Who are some of the people that, like you've already said, Chris Rock is one of the people that you watched and you were like, I want to do this. Ngoba nabanye abantu mhlambe othi, you know, these people inspire me kwesi space of comedy. I mean, before the interview, I was talking to Sfiso Nene. Yeah, because he's touring the country, selling out big shows. Yeah, but so I'm inspired by him because he's a loner. He works by himself and also look at the material. Yeah, but he's more businessman into this comedy space. I think they thought a lot. Uskumba. Yeah, but I'm inspired by obvious, Grootman. Yeah, I work ethic. Yeah, sometimes while I'm cheating, uyawa, phela nje igqese yabo, because I think unqabile ngokubanjwe radio, yabo, but apha phinde waphuma khona, kuzawucaca uba uphumile, yabo. And then uMashabela, this lady comedian, Mashabela wasePolokwane. One of the hardest working comedians kwicountry. Yeah, kodwa ngayenziwa. Wenza craft beer, wenza yonke into. Yeah, bo and akaphakamanga soloko ephakathi kwabantu. Akaso star but ofani kakhulu. So ungumuntu man. Yeah, bo so ndiyayithanda man i-comedy yase South Africa because akho boundary between thina nabantu abasupportayo. Like bo. Yeah. Nije? Yeah, with abantu beni. Across bodyguards. Yeah. Oh, and standard you also spend that imali edinsi engako. Now, interestingly enough, you've had different shows, you've had one-man show. What is that one lesson oti xa uphuma like kule journey yakho oti yabona lena I'm grateful for yona kule journey because now I can use it for the future, for example? Yeah, it could be hardcore, it could be anything, ne? Yeah. No, I'm great. Yeah, a comedian teacher like uzibeka man with situations. Yeah, but like the first time the she Eastern Cape, ndiyohlala Cape Town. Yeah, but ndiqala nophuma apha. Ndingazi mntu kwela cala, yabo, ndazilwela, and then loo nto yandenza ndomelela enough to go to Joburg, ndingenayo family, ndingazi mntu, just relying on the art yam. So now we're taking it further because now asoyiki ucross the border, asoyiki uplana anywhere in the world, asoyiki uthetha nabantu abase-Scotland uba ndize nini, yabo. So yonke laa nto iqala apha kulaa nto uba like I didn't feel like ndilindele udiscovery show. Ngelaa xesha ke kwakuthiwa I can't wait to be discovered. No, thina khange sidiscovery show, sihambele, sizilwele. So I'm grateful into yoba khange ndoyika uhamba ndiphume kwi-comfort zone yam. That is amazing. That is amazing. Now, the one person kwi-comedy obawela usebenza nayo ngekasebenzi naye. Hey, bendigowa last year. Ngowiswa ngu-Eddie Griffin lapha eSouth Africa ndingabizwanga kwi-line-up. Yeah, well, kunini ndibaxelela abantu uba ndithanda u-Eddie Griffin. Kubhukwa ii-comedians ezingamenshiniwe nakwi-top 5. Ulapha eSouth Africa ndabizwa, so ebelapha ndaboswa nguye. So ndiyabawela usebenza naye. Inguye noCat Williams boboyi-2. Ndiyabawela udibana naye. Oh, Dr. Cat. Yeah, ngawo wayi-2 qha. ESouth Africa noko zitshomi zam zonke. Oh, I get. Yeah. No, that's nice. But I like the fact that Cat Williams is also one of the people that you want to collaborate with because he is hilarious. Oh! Akakudanga tu lapha. Oh! Siyamanifesta ya unzima. Amakhandlela. And asoze ungamthandi ke wena noma msho uthanda la nto nezanwele. Nela phemi yakhe. Amile igquba ithi lenge. Iqoba yes, wena boy. Yes, wena boy. Now the future is so much for you, right? Khona umbuzo bekuthiwe mandiwubuze, but I feel like no man. Buza. Who's the one person in your journey that ongafuni usebenza naye? Endingafuni usebenza naye. Ebona waye ngafuni ubuza? Hayi, be honest, mina qha Ifukhona. because baninzi. Nethuna.
Abantu from the past. Past, present, you know? But yeah. Yeah, ebekhona shem because it was exploiter kagbi. Yeah, but and we thought to exploit abantu was Eastern Cape, can to exploit everyone. Yeah, but luckily last year we got to sit down and chat, so understand that. So I think they understand the position. Yeah, can I understand the ukhuliwe mos. Yeah, so I think I started kiki yak. I started kiki because they been murukisa for years. Like, oh man, they tell kagbi guy every time. So na is a clear shit. Bangamhleba ba and yazo banins. And I think Tina, see, we comment, you know. When we started, we were exploited as the promoters, and then we learned to put in that must be as the promoters. So sometimes now that we are promoters, we are doing the same thing that the promoters used to do to us. Now this is exploiter. So yeah, answer is a makaba go get to 11. That's why ngingafuni ibuza because alifuni ndizixabanisayo, alifuni ndizilwisayo. Yabonakala ithanda drama yaphosa. Sebona andifuna ukuqabanisa wena. Nje and if you spice such as Kalela Simbaqile. I feel like siyambona. Yo bezabamnandi ngale interview babekutshwala njanya. Before I let you go, where can people find you on social media? So that follow Wisha and YouTube everywhere. Where can we find you? Ngicela kade ngenene ku page yami ka Facebook Siyasaya Vision because hekho azange ngicofela link kuthiwa ingacofa la hekho. Eza link eziyana zabantu isekhona qha yazi wakwenzeka ntoni ngayo yathathwa Siyasaya Vision page yami on Facebook. Subscribe to my YouTube channel Siyasaya Comedy. Siyasaya khangela Siyasaya bana and then follow. And I love the fact that kulula ukufumana because lula igama lami all across social media. Okay. Not ngapha nguleli asizile nje i-anxiety nje ithanda i-anxiety. Oh, anxiety ne depression nje. Now before I let you go, what advice do you have to people xa besiza eshowini yakho? Because you have a lot of shows lined up for the future. What's that one advice you feel like umuntu makazilungiselele before aze ku show yakho? Uzawuhleka obviously. Obviously uzawuhleka, but you're going to take something home. Yeah, but there's always something to learn. Material yabo uba ungamamelisisa uyeke zazinto by the way delivery because ipart delivery la magama sometimes can wakhuphe but that's not what I'm saying. But so be prepared because I was turning 40 last year, so immaterial imachod so fana nomuntu wayo fana nomuntu wayo isefani but imachod yebo ukhona umama ekhaya because ikhona enye ishomi yami bitheze ndibuze andilahlwe ndivile uthetha nge-5 years am ndaqomba thixo into zayigowa yona bethuna into endizayiburuka so ishomi yami safe ingangena ku-DMs makazi ishomi ndiyazi uba ubamele uvile mosne ngumjita no hayi intombazana ndokuthembanga kuba kuthengisa don't worry Siyana, thank you so much and ndiyakwazi ngoba uneetshomi ezintle ke I'm very sure ayisecaci inkosi kakhulu ndiyabulela you made my day. All the best for the future and kwezi zizabe zilapha eBhayi nge-2nd and 3rd kaMay ne Bepha. No, ndizabe ndipha by fire, by force. Guys, thank you so much for joining us on yet another episode. Hopefully, you enjoyed it as much as we did. Remember to hit us up on social media. Usiya is Siyasaya all across social media, and on YouTube is Siyasaya Comedy. Do make sure that you do subscribe. Until next week, same time, same place. Good night, God bless, and lots of love.